Opština Knjaževac u partnerstvu sa Timočkim klubom iz Knjaževca realizuje projekat pod nazivom Održivije sutra poljoprivreda u akciji, koji se odnosi na promovisanje održivih praksi u poljoprivredi i uspostavljanje održivog lanca prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. Tim povodom u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu organizovan je sastanak na kojem su predstavljeni rezultati prvog organizovanog sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji opštine Knjaževac. Danas organizujemo drugi po redu sastanak sa zainteresovanim akterima iz naše lokalne zajednice na temu uspostavljanja i unapređivanja održivog lanca prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u opštini Knjaževac. Tako da danas na sastanku razgovaramo sa predstavnicima našeg javnog komunalnog preduzeća, sa poljoprivrednicima iz naših mjesnih zajednica, predsjednicima mjesnih zajednica, poljoprivrednom savjetodavnom stručnom službom i našim saradnicima kako da nakon onog prvog sakupljanja te vrste ambalaže unapredimo sistem, povećamo količinu i već na proljeće postignemo neke konkretnije rezultate. Ono što je jako bitno je da se uspostavi saradnja kako između poljoprivrednika i lokalne samouprave i komunikacija u tom smislu kada, kako, gde će se sakupljati ambalažni otpad, tako i sa operaterima koji za određene proizvođače i uvoznike sredstava za zaštitu bilja sakupljaju otpad sa terena. Znači, potrebna je bukvalno koordinacija svih aktera koji su vezani za ambalažni otpad kako bi se on u što većoj meri sakupio. Ono što je tu bitno je da to bude odvojeno sakupljanje od svakog drugog otpada, upravo zbog toga što potencijalno taj otpad sadrži ostatke od pesticida i u tom kontekstu treba obratiti posebnu pažnju. To je izuzetno bitno zbog zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, a za opštinu Knjaževac koja ima ovakav krajolik i na ekologiju treba da obrati jako puno pažnje, je, ja mislim, sa mog aspekta od esencijalnog značaja. Svakako tu treba pričati o načinima na kako smanjiti ostatke pesticida. Postoje određene propisane metode ispiranja koje smanjuju ostatke pesticida na jako, jako malu meru, tako da taj otpad gubi opasna svojstva i u kontekstu zbrinjavanja je onda vrlo pogodan za manipulisanje, ne samo od strane operatera, nego i na samom bezbednije mnogo za čuvanje na samom imanju. Kroz diskusiju sa svim zainteresovanim stranama i akterima u našoj zajednici razmenjena su iskustva, dosadašnje i buduće prakse u postupanju sa ambalažom od sredstava za zaštitu bilja i dogovoreni su dalji planovi za realizaciju budućih aktivnosti.